Da li je najveća balkanska zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović zapravo izmanipulisana od strane jedne obožavateljke? Dobro, ljudi su i pogledali snimak koji kruži društvenim mrežama. Ako se malo bolje video snimak i pogleda koji kruži društvenim mrežama, jasno se može vidjeti da je Ceca ogrnula zastavu. Vjerovatno nije ni gledala o kakvoj zastavi je riječ, pretpostavljala je, jer je u Makedoniji, da će dobiti makedonsku zastavu, pa je tako i ogrnula oko sebe. Nije puno detaljisala, obraćala pažnju i jednostavno na snimku to se da primijetiti. Komentarisali su ljudi između ostalog da je izmanipulisana, da je to neko namjerno uradio kako bi ispala neviđena drama. Također u video snimku koji kruži društvenim mrežama se moglo i primijetiti da je Ceca u jednom momentu kada je i neko je prišao pa rekao da se dešava haos u sali, pogledala zapravo o čemu je riječ i onda je i obratila se naravno publici. Ali mnogi su primijetili da u momentima kada je sve to i desilo se, ona nije čak ni bila svjesna da je i ogrnula se zapravo bugarskom zastavom, jer je možda mislila da je dobila makedonsku zastavu i da je normalno da je ogrne oko sebe, jer to nije prvi put. Ceca gdje god da je gostovala, ako je dobila neku zastavu, tu zastavu ogrnula je oko sebe i kako je ona sama izjavljivala za domaće medije, nikada joj nije bio cilj da nekoga uvredi, jer to i ne radi. I ovoga puta oglasio se i Nikola, koji je zapravo i bio u Cecinom timu, koji je pobjedio u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, oglasio se, pa tako na društvenim mrežama je i rekao sljedeće. Probudio sam se sa jednom namjerom, ali dan mi krenuo u drugom smjeru. Žena koja mi je pomogla da ostvarim svoj san juče u Velesu bila izmanipulisana od strane njene vjerne obožavateljke. Kako i zašto, to je posebno pitanje. Zadatak muzike je da nas sve ujedini. Makedonce, Srbe, Bugare, Grke, naravno i sve ljudi širom svijeta. Svi smo mi ljudi na ovome svijetu. Jedno znam sigurno, Ceca to nikada ne bi uradila namjerno. Dok sam se ja radovao na sceni nakon pobjede u Zvijezdama Granda, ta ista žena je pjevala sa mnom balkanski biser i mahala makedonskom zastavom. Dosta je bilo ljudi, rekao je on i otkrio na društvenim mrežama da zapravo Ceca je izmanipulisana od strane jedne obožavateljke. Ceca se također oglašavala, pa tako je i rekla da je nije imala zlu namjeru i da jednostavno je dobila zastavu, ogrnula je oko sebe, jer je to i praksa koju je često i koristila na koncertima. Naravno, kada je ova informacija i dospjela na društvene mreže u žižu interesovanja, mnogi su iskomentarisali, svako je imao po nešto da iskomentariše, s obzirom da je tema bila i više nego šokantna. Neki kažu, ovo neće se rušiti Cecu, jer je Ceca zaista jača od ovoga i žena je dokazala u mali milion slučajeva da zaista nema nikakvih loših namjera. Šta će biti u nastavku, saznaćemo kako vrijeme bude odmicalo.